Mwakwa bashonko ebatima GH. Mupya bana na ama owusua eni na efida awarosem efa Pastor Emmanuel Apreku ho ebie musu yesa bonum na ne efe no Apreku my daughter ne wo ebeto jano tumi se Ghana ha go bia ye misi basa obi aye basa no obi enim se nka akonya basa nka o metwetwe na anya te se omo metimi abo no so abo no na te se wetimi esini dadem na so sa akonya ne ba ye obi entimi anya ehon faso anje ne nti akwese asem no aye nipa dodo na ya na answer na Apreku my daughter ebewu no the video bi eba online na video no wabro sama te se amanfo di de chi ero no bone te se won bone kan ye se Apreku my daughter te se wa hye se fefefe we bi ye tantantan wo mo kedi ne chi na sa video we ebeto dwa no ma gospel musician bia wono so odi djuma o Ghana ha bro chire be bia fa te se ewiasa fanani a wo de ne nwumto ekohodom eye so ni badu ho asem na meka no wo be mu senka obeye eye Apreku my daughter mwa no otimi esiri na dem na wo ba ye na wo be kan ye senkofo hwe ne chira kwan emma na ate se enkofo de wo beni egodi Apreku my daughter echia na mko hu se eye brada Apreku my daughter edda ne dem ate se enkwa ene homye pa de ebi eninu a wo fi atatifo asase na we ena so ni badu enya ne ntewe te se what express grief ene arabo kese se we dey ashire pa wo hu na eye Apreku my daughter wo yi pa de kon we dey mu pa wa feel pa na say ena ye so ni badu editu dwa e won Instagram eye page wonum na wo proceed Apreku my daughter picture and the caption we eto as say we have just been informed that the pastor passed on to be with the Lord this morning. It looks like it was my edge to helping him. It looks like it was my edge to helping him video that alerted people to go check on him. And when they did, he had passed on. No one had heard from him for 3 days. Sir, may you rest in peace. I heard you were a giver and loved people. Tears are in my eyes while watching Kofi TV now. On this note, I want us to pray for pastors and ministers who have sacrificed everything for the gospel and their families. Some are going through intense depression, others have attempted suicide, yet they have to stand and pray. Minister, take care of souls. Please don't forget to say a little prayer. Hashtag Dr. Badu. And it is same 4-way and Sonny Badu editu dra out say what they expressing aware when ya efa Pastor Apreku my daughter ni go ehun nebusafo o hyese na Sonny Badu edin nsem to me say oya wom na so efutuo so ewom o kire say asofo ebu ha mo kwama no hu pa asofo a wodi nyame edwuma to no ho so obeye no obu okra wonya brempo no he nebusia senkoso obemu o senkoso me ne ma enyi mu krampo wonya adajempo no watenani e de ahwe wo mu enu ti asofo de oha pa e ka oha e fe no oha de ebi mu kom bi pa ebi mu kom because mo nyia eche eye ewade edwuma so ento bi wo ha se na wiasefo anase obi onye sofo wo pre ewiasa japade e pe edwuma ye ejapade ato ama dachi ama sem te se ne ma ebetimi enya bibi edinu asofo de wo mo pre sa de no na adwe eni sa de because on de na edwuma ne se wo beboa amanyami ahinde na akoso na se wono no dia opende onim se wo ye ne sa nyame ebeye we chama ne se amba mu sa so ama na akoye adwendwen enu ti se ye bremu ayeti ehu be nya pa se asofo edo me ebeko empaibom because omu nya paibo ebi wo kra akade no me se kan so omu anka se mo mini mu eku omu hu ebi tu wo ha amane ne atete omu fa mu nti aye adane yare ko anko e wo mu hoto ese omu ye hwea enyeye ebi kra de ye nimpo nti ebe ya si ebo mpa ya yemfa asofo no so enkai omu enhye mpa mu nse na ebe Nyankopon so be ye omu mwa no wetime yi omu fi atete a wo mu efemu emu na busafo wo 2020 afi we mpa to mu se akoye asofo afi sa asofo bi enwu a na ne ho abasem already kwose na news bi ba Apreku my daughter na nseya ne ho nsem ba ye yeso wonom nsa ebe ekochi ye last year ye woko APC Reverend Obafa sorry ma share ne koma kese eye ne deliverance eye ne healing se obesi na dadam every month e ma ne sika ahwe ne tese ne tina biemu ene biemu so ne ye ma ne kan no ene abrante ye kanimia o TV sumi ebunye ni atese de ni die so se ne akende sa na eko Reverend Obafa de o ya do ye wo che ye hu si ya tese wo che bi na Apreku my daughter de se fa asro se fa fom se fa asase ase ende ye nim esi ade
ne last video ye hu ya nsa na wo fi atatwata sim na ensa na wabro na wodenam na otum se no enka hwe se sike bi wona fa enka hwe se ka bi eda baby ninko wo ka pa enko won nante bedwem ema obi hu se wabo ama obi emfa ne full cry egotwa video nti ye hu ni se nsem a ye share ne bo e wo ho no se ebe mu pa de amamu sa na ebiem so no ngofo keka se ye ebra na enka ebusafo na se afofo betima ye ne mo no wo ma anya ne bo aso obi ayi ni to twene ye so ni badu be mu kwa so ba be ne mo ano utimi se eye ni video kra epia ye korinsa video akobro a tese no nya ye basa no eno na ahye no kutu panse se adede ewiasa fa no obi a twetwero obi ase no ejako ye nimguase kese de ama na enu nti ama no akọ owom nti wo hwese na ni wo kra ba ye se koto no dem keke na utimi se betimi akọnete se eye nimguase keke ena ma eye Aprekuma daughter edi efi atasfo asasinti so ni badu kire se asofo pa de ehun be hia pa se ya ye som Kristo aye gidi se ye Nyankopon ma no ye be kai wo mo mpa ebom ye bon pa kram po betime yi so ma se prayer topic ni ahye da po mpa ye mo be sa se atete ene nimguase ene ohawa ebi mu femu no ye ka kire wa wonti ase we ya ka bi picture bi kra mi ko hu e wo social media na eye obo so osofo etiwa de se wo ba bi gira ne nche wo ba no se kan ba ko pe e de woni mu na wo complaining no osofo na aka ne sabo mo wo bon pa ya ma no osofo no wote wo bon pa ya ma no se kan ye woni mu no otimu se osofo no wo bre pa so be ne den eduma eswa ne nti wodan ne ko anye ye wodan ne tichira abayo na enye ye so be ne bofo eduma ma na enti no ono so ato ne sa abon pa ye e de ama afoforo nti be ya se na so di badu aka ne yenye ne sa ne mo pa ye ema asofo otimu se 2020 de wo mo ho bebre enho a kire mo pa nti ye be bibia bo a nefa empaibo ena enter mutu say Nyankopon ho ena fi a ebededi efi Nyankopon ho so a eno so ebededi nti nti bisafo say na asem no eni etie na se na so ne badu so ede otumu se ode na brerwo ene nsemfa betu ja se wo no krampo a wo ka so be ne mwa ena ama esi anipa eni akodi na chi ade yakon husi wewi nke wanko kakra nka ye be husi wewu krampo na wa bon atente apansam esi abeto dwa ise no adwembe mpa ena wo efa ho wadwem bia obetimi ede atodwa e wo tuma gh ye comment section e biem so no obetimi a share video we ede ama adofo ebusuafo onyanfo onafo krab obi pia wo be ombia no no so ehu de eko enise na aye Aprekuma daughter ni wo nsem no akosi na mama nkenkan some comment bi ni efa ento ni ehwe na Ghana fo bi so adwen eye omo efa eye de so ne badu ede abetudwa ede afa Aprekuma daughter ni wo ehun we efi trigger queen o say dear Sonny Badu, I am blessed to see you do this. Pastors in rural Ghana are really suffering but are not asking for help. Like you said, we will keep praying, but it's praying for them enough. Was say we de Sonny Badu wo mu say we yosofo wa kwadare wonyame adwumemu unim de they say akra wa kwantom kra bi de we duru e wa babom what you say it mu say nyame ehira mpa na ne niemu no say na wo de abeto ja say Reverend Aprekuma daughter na ka obeta wonya ne mbwari eno de ye pa eso eni nanso wono de we firi ko wewu ebi so wo ha wo mhyehyɛ nkura se a wo mhyehyɛ kona tokro bi muzogo mu ebu adwuma nkasa wo mu kware amanya kopon na se mwa efe ne mwa mu hia pa de wo mu nya bi efi obi a ho wo mu so wo mu ntimi nka osofo ye de ko ka se ekomedo ele wa na odi nyamedwuma editu mu se wo beye entu ye de ko pem ka se komedo ni nti wo mu ntimi nka wo mu so mu ni aboafo nti be ya de si Aprekuma daughter efim na ono still na wo na kuma mu so be boa no won fa ne mwa no endirect enko asofo nketu a mu rural areas tokotokro mu ye nyamedwuma ono kwan mu a wo mu so ni modi a ekome every mu na wo mu mbo because Bible de eye na so Bible de osoro nyame unim se ofa ne po check akra se no to Bible 3 fe dwane besi nanim sesi ante be ya won fa sika ane mmoa enta ekire ewo Bible no so echi we so efi se fa love ono so se ewiase wa kiro ne de ewo ho na akohia so e de oda say please send help to his family and case one do who ni say sesi ade se onka ko na wo be so wo mmoa no Sonny Badu wo be so wo mmoa Aprekuma daughter na sesi ade di we fi ho won cat as far as nge me ma ne entwe ne sa ne enko ekire biem da bi wenya atwo sa ne de ne wo nsem bi a wo bese wo fama ne bia no se a ebusua wo ho ade ato wo ni onkwala wo ho enu nte be ya wo nsa na wa atwe no ma ne nso ebusua so enso nkwala na sesi a wo ma hwere omogya no so enso ne enye omo emwa entwe nsan kra we so efi energy meal to say may your soul rest in peace.
Say, we love and we thank you for being a blessing to this generation. Utumu so we dey apreku my daughter send and work and to ono ochira apreku my daughter na ebiem so no woman kose so say ene won ka tiasefo ehun Mansa Sonia so ede obaba or say God bless you Dr. Sonny Badu, but still don't say he is dead so you will not help. There are more pastors and true men of God who need your help, especially some of the ministers in my church. They do well in their singing, but yet they have no sponsors. If you really want to help, then help them too. Ultimately say, hey, akonya pa na abank of four, akwe mu ata say one more CVs in the letters of application. Ela koma Sonny Badu. Say, say obeboa, abeku my daughter na ebiem woni obiema enye Oweni ebehwe yenso no yenso yeyemwa sa mamefa mienu bi enter to where if you why shy 10 or say tell them to be honest in serving the Lord. They have deceived a lot. It is sad, but most of them know what they rely on. May God help us all. Say Sonny Badu so you no kwafo na wodi no kware ema nyankopon so na pese Ghana for yehu ene se na pese wo message it was send across ni endrin fa ho ne dia enwie wan kese mujira nyankopon edin ene nanamum netu asofo na wo mu di atrobo nipa po eji kofo sika chinchi mo madwen efi nyame akwa ho no wan kese tu wo mfo na ka chiro mo se wo mu nsakra na o man sakra eweye beba mo na bechen apreku my daughter die enu tu etu o mfo a ebebo akwa na nyankopon ene ye obi aboafo na so wo de so that to akwan sanka obebo no fa we su ye akonya a odi betu asofo obudi atro no efo Andrews Edwina so ede odi abase Lord Jesus, pastoring is not easy. Papa, you are loved at Sonny Badu. Yes, man of God, we are praying for pastors. Or say, Sonny Badu, you are saying what came there. Atona kuma so. Hey! Atona kuma so. Obeni den. Or see where they were children or do or quite so. Or do the man jaseni. Or do the man nipa. Or do ankasa ena Sonny Badu ada ne dininti. Wo bomba ekra che Nyankopon se Nyankopon mwa. Omo asofo na asofo asemi omobo omo asofo na asofo wan ni boafo mo asofo orenfo wan ni renfo ne hwefo wan na hwe orenfo no enunti asofo ndi wo bomba ache Nyankopon so won nyom mboa no hwem na Nyankopon emboa ekristofo nya ebusafo aha ena mede adwentwe no ebesi nanso se na mechanical no wo de no so ehun ye me pa enunti fatu da ewotuma GH comment section na ebiem so no video we fama adofo nya me di ade na ama owusu aha na mbeba me kwan am di dwumeje no esi share so tuma GH wa Instagram follow our Instagram @tumagh_makram fitiani asese ni din ene your friend say mechanic Zana prophet kumichacha masesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ena maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe